Mame Mao Akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wɔfrɛ me Adwoa Searching. Ebusuafo yɛda Awurade ase sɛ His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛda so te ase na wahu deɛ ɛsi ɛwɔ n'akyi, because the rate at which Ghanaians are celebrating the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no ɛyɛ mind blowing. And they oko internet no so na so read the comments obia praise the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebi mo team Nana Addo begye yenyo ebi mo se yenu hu kyerɛ sɛ ɛyɛ mind blowing. And afei so nneɛma Nana Addo yɛ ma Ghana no afei na Ghana for I realize it, because last year 2024 and last refi whatever it is 2024 abra yɛba bɛto aba a nneɛma Nana Addo yɛde bɛgu internet ne so kyerɛ Ghana for no esan sɛ na ɔmo ani afrɛ no ɔmo ahu hwee and they ɔmo de Nana Addo asi akɔnkɔn a ɛnya asɛm ketewa koraa. Na ebusuafo ɛndɛ Ghana for celebrate the former president Nana Addo Akufo-Addo more ɛwɔ Neat FM McJerry ne show so. Na deɛ esi yi ni sir, sitting president I want to do a maso 8 good years na all your Friday run about na Walona or any civil statue any public there be Omo ko bi politics already what say Onyenipa Olukra why run about no almost say Onyenipa e say bu pufi do obi anka ho hwe awon de akosi okumase we kra da say e draw here there na ye draw yei na ya te painting ho bruhaha a ekoso ewo Ashanti region. Ashanti first eba bekoso ewo Ashanti region. And I'm so na amoakohene a oye Ashanti regional minister. Ama na students ako painting Sofly interchange and we display culture enya asem keto akra. Aman penifo abetena Ghana konwa no so yina ode omuti aye drawing ato Sofly interchange ne so na sa painting na course no any journalist for Ghana fu na ebo NDC aban so omo forget say NDC aban we ehye say wo ba solve Ghana omo problems ina omo de sa ebo hye na ato nchen na omo praise NDC say sa painting na akoso Sofly no the best thing that has ever happened to Ghana fu ni bi ya kira akwa say sa painting na akoso Sofly no say bibia akoso bi okrai wo John Dramani Mahama ni 2 years ya aka won anim ya che say ya satisfied painting ye ne santi journalist fu na ebo amwako hene na ba so ukọ media houses na sa painting na akoso Sofly no che say media houses ni nara sa painting video no eda ho na I am shocked say on mind to say Ghana baby aye adri baby awiase adri common painting aye topic aye discussing indi Ghana indi eba be ni painting no amwako hene a oye Ashanti regional minister a whole lot of problems ekoso Ashanti region me no kase if when ekoshe Swami interchange from Swamia ekosa asunya no kwan no so first na mete yi chronomy and sen kamatu ehwa ye time papa ni nyina no Ashanti regional minister ohun yo na wakoye painting so on internet no so na ojimi na 38 na nzemunkwa na odi internet no so na sa painting ya omoye wo Sofly na boy bi omo friend Ishmael a communicate dem ma NPP party no ekogina ho ekoye video say painting we na NDC fo aye omo etrese omo ayade e bi nsi wo Ghana hada no after sa video na de chin no ye hu say obi e de paint akofefa paint na omo aye nimu ase no na sa asem na esi no na omo etrese Ishmael na okoye santi no oda wanted the cry ehun nsem aba na de adea na enam sensem so na McJerry ni program Torchlight out Neat FM be phone line etum and obisa Ghana for omo adwenkyere na adwenkyere ni mu no and Ghana for bi akkomo adwen papa de amendisi for na McJerry na mu omo yes program no papa etrese mo ye hypocrite ankasa His Excellency His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no onye nipa da papa no onye nipa yete Ghana ha na 2024 ye ba beto aba ni mu no secondary interchange runabout the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ekoye no secondary for omo etres omo appreciate the Nana Addo ye nti omo de statue ekosi ho
na start na ɔmo de kosi hɔ nom no yɛda sɔre na abrant youth bi ɔndwe no ho wɔ man mu akɔbubu statue na asi egu adentre wakɔbubu statue na ɔkyerɛ sɛ Nanado ne president na ɔbɛyɛ ne so amba mfa so nti nsɛ ne statue esi runabout no so o saa ɛne Ghana fo kasae na de ade a na papa yi ɛkyerɛ sɛ yɛante sɛ media houses biara ɛbɔ ho dawuro ɛka sɛ Nanado ne statue na wakɔbubu nipa no wanya ade na de sɛ yɛante nanso saa painting yɛ akɔ so yi de ɛna abusua fo ani bɛhwɛ ɛsɛ sɛ yɛka kyerɛw ɛne media houses Ghana journalist obi ɛka ɛna painting ɛna makɔ sɛ ne painting no na ɛna papa efrɛ no ɔkyerɛ sɛ Nanado do nyɛ nipa ana yɛntie sɛ ne nsɛm no esi ɛkɔɛ Mabiama na asɛm yɛ a wokai aya na asefi mu ɔn sɛ oka yɛ no oka tafra de deɛ ne si yɛ no o sɛ Nanado statue no amanfo bi bubu yɛ no Mabiama yawa abububu yɛ obi bibi na me utie me da bi anyo bi hwe aha sanka eba sɛ yebubu Nanado statue no enanka then abaya owo so no sadia ni 2025 na ye omampani we na ewo so enanka mo tu ho anamon say sitting president awabedi o maso 8 good years na oye takra de run about na wolona ohene ya ye ni civil statue enipa be se debi omakobu politics already o sabi onye nipa onukra na wo ye run about no almost say onye nipa ese bu pufi do obi anka ho hwe awu de akosi okumase we kra de say e draw here de na ye draw de na obi a ya baka ye statue ene draw here ma bia ma de na ka wo so just here me nka say eye ana say enye saa niam na eba ensantrofo mun kan nyina pepepep adisa de ne wuti video so wuti we eye program kana Nanado de ne ba ye na wo ye say ya obi tiatira on kasa on koye ama enkofa ekama adina santemo ye kan ye asa okay ba di paboni ni de o kaw wan kaw be etimi de me kan se omo amo ya ade no mo de na mo hwe ene tapla de de ni na mo ti om tum next time obi anya pie da se mahai de akoso ewo Kumasi a statue a ana say atamanfo aye aboka amana aboka aye ndi be jakobe pano no eye nsemfo no nsem tan a ewo se so ewo Ghana ha ye di amanyaso MPP NDC say oman Ghana adi nsem eba oman Ghana mu ede ntina ewo se je boka aya de dia ma oman no na odi amanyose beka wani ase da ko pasa ne me na free ho ebisi watakrade muka ho asem sa ankosi da bia ye be sie mpemfo se bibisi ewo manima mama me fa ye political lens en fa katakata yani emu ye ni nguso because the AC watakrade no and ye twi obi aso wo ho a anka we so kwasa anka eso Kumasi sense ebisi ye ne yanka ho twi obi aso nti and obi so nyakokudu se also be do Kumasi na de yakoso kwasa ye kan ho asem adente ye your mind kana sa ye dia manyosem MPP NDC obi ni ma me kwa ni ni akwampo enkasa because of MPP NDC and then be ya ma wo akoye sempo ebi aban ba pa wonpo wonya hwe omo wo so ye se uja ben ye se ko wonya hwe ye di akoye mfoto be mpa de baso se me we jimi sema o se ka omo hwe nkofo no cameras wo won hwe yon fon fam da kwan so obi bo di sabon bia se de sabon ko na eye strand ni mo fun be obi so kwa sa din dem na ma ne mo ka o sa de kwan so ni ma bo ne ye ko so Ghana ha Nyame nka so ho me da sipe hello mahai Nyame asomedwe aka nka so awie we papa idini be bia frefe Nana Mohammed Kaswa offer masala manager Brian Nana etio to say about me chero the incoming president Alaja Duwata Bamulu Bawani Chana wewe dia me say Mari Soja Ghana kama yaso yase yanso na ye dwuma ese fata ama oman no politics dey wo ho ba nkwankwo no dey na be ye betuma aye akoye nim
Ye na ye share sadia. We NDC ni enya boni. Me aso me MPP ni enya boni. But at the time no omani sike de bibi. Na se wo to no de adwemfin e de hye wo pin. Na se me say na ade na obanye wo. Yamfa politics ni chinchan. Na se ogusua afie ana se ogusua japade a obetuma ye ne saa na. Adenti na ba se omani sike no de eye adegyaja sebe. Na wo dia na wo pere de eye ade papa ma wo. Maame asem wo ho mpanyimfo no form na etifo. De ebesi bia no omonhwehwem. Medase. Ghana omani. Medase pi. Hello, my hi. Nyamia som de enka o menuaba. Aba Queen of the Airwaves, yetio. Menuaba, medase. Menuaba. Anwo mai ma ye wa se bi o ya ye ho se NDC ni MPP ye de se o man Ghana japade. Emwo o, me de bia me kama som se Ghana ye ba ko pe ye ni Ghana mi no. Enti se di sika ye Ghana japade na o si o distrena. O man no na o se no. Wukai 2016 NDC lose power. O me kuma seke ho. Na ye state ho kama e be light tinumu city ho Biafra west because NDC lose here no MPP foko district anyamani na se nyina ene omo amo say takrade de obi akobubu papa akufado densi NDC se omo chele pa no omo refi 2016 omo ya ye omo suban aye wo mu no say disika e be ye adiama oman ne father se ne be district no me sre penyifo camera ho nipa okodi sansam hu no ese omu twi na aso na ya disiama omu anwa kana omu ni sanya abrasam e wo Ghana ha da wasenya mekan On council Medase pi. Hello, my hi. Yeni o mi ya babia ma. Oh, onu apenye mpacho mpom ye de. Nyame adaro ma na so e. Yesu adumo bibia boko. Adama yetio. Na no na ayi mi ha mi nua kwa. Eye ne ya se me tu be di so. Dr. Newman compete. Ah. Yeah, but that's me o ti wa ya o. Ame. O ti di so tia ebra wa je da. Ni aba eri ase abrabo bia nyame asem ya na nyema. Me me ti grina se di afete mama start mama sorry ana tusem. Na no edi sika be ma. Ne pam pa se ni nyame be mama ho de akọfa tu edi aye di afem pa na. That to me say I know I can't. The child near do too much. We lost so much. Anybody, but we now have to that to tell you. When we get your memo, read the mama by you, this evening. Not in Mekumsi or Mumpen, no one was sick office. Yet to me, I can't be a child. Tema, left. Let it a humble day. Not health insurance office. Let him write the about the 12th room. I nipa ebinom free the way you near there about the health insurance. Now on Lord fair I am time. Yet make a bibi to yet your mind nipa to make us an anadu early brain fan mercy from noon. You can inform to me and cast near almost yanunde. Now most someone saying ye near that tomorrow. More politicians are most son your maswa or maya yetimu and rain yetimu. Obiya yetimu kahun. Umyeni anu na na woka no ye kono won be ye dia ye party bo na omu dua ye ti ye baby no na omu dia ba be kai ni ni aba oni ya mi ye Reading council Medase. Hello. Wanju ama Boros. wa bo be ma di Yenko. This ta ba ko pe me ma wa Joso. na ma dia ma jari no ho ye de Nwo ye pa oti apose aboa papo no. da ya mi afi chacha mu ina ma me dia ma Ghana ho ba asem aye beka ya na ye tie ma mu asem no ba ye beka ma me dia ma NDC MPP we have about 16 years we have about 16 years NDC in MPP MPP in NDC ye wo mai mu ena na na do eba no say or the special prosecutor eba ye be NDC for gum that time MPP for ye ni agi say ochi wan ma da ba me no no mai mu special prosecutor na what one ochi wan so ye na ye bie no echi wan to mu
Mami bi amaye mpanyinfo ewa hu. Ti e ka se ebe di omo chi aye. Mi si da bia e ba ready so aka be buru omo nua saa. Ye to abama omo so omo mesom ye. Se ye to abama omo wi a. Omo besom ye na omo ye som omo. Wow.